Kublai ki perlu subscribe bahas baro bat kumjuro nga pria sabha ya ki perlu ki barang thamai ki bansa yo I bat pai ya kana ka channel kham tam ya kana ka video te ha kana ka video nga don ya ka ban wanra ya ki jing pente phi ba ka office jong ka district medical health officer ring boy district nong po katkum ka notification ka ba ka penmi ka arpunya teri jong prai bar ajar pesan ka code invite application ya ki eligible candidate ban pendap ya ki post ki balai apo kate ka office de tongini pe ki kita ki post ki balai ka post ka banikong ka post stenographer kani ka like ka post ka jing siu kan long arfu arajar sipnai ki candidate ki ba apply ya ka post ki ban pendap ya ka bachelor lana diploma haka pharmacy from the recognized institution. Kini ki post baro kin ya be direct shaka interview don kampan tho rating test. Te kan le direct be shaka interview. Te ketika post kan sa le interview haka lighter jong prai Desember ajar pesan. Ka post ke bahar ketika post medical record assistant. Kani ka like ka post ka jing siu kalong arpo hajar. Kiba apply kana ka post kita ban pendap ya ka graduate with statistic as one of the subject from recognized institution. Te kan ru ka work interview kan don haka lai terik jong benai Desember ajar pesan. Te ka post ka balai ka post lab assistant. Kan ka like ka post ka cing siu kan long arpo ajar. Kiba apply kana ka post kita ban pendap ya ka diploma in medical laboratory technology DMLT. Te ka work interview nam ta kana ka post kan long haka sauter jong benai Desember ajar pesan. Te ka post ka basau ka post OT assistant. Kani ka like ka post ka jing siu arpo ajar ka ki candidate ki ba apply ki ban pendap ka bachelor lana diploma lana kemudian certificate haka operation theater technology. Te ka work interview nam ta kana ka post ru kan long haka sauter jong benai Desember ajar pesan. Te ka post ka pasan ka post x-ray attendant. Kani ka like ka post ka jing siu kan long khat pra ajar. Kiba apply ki dai ban pendap ya ka bachelor lana diploma haka x-ray technician from recognized institution. Kani ka interview kan ya ka sauter jong benai Desember ajar pesan. Ka post bandru ka post dresser. Kani ka like ka post ka jing siu kan long sans pa pra pulai tangka shisngi. Te kiba apply kani ka post ki dai ban pendap ya ka ANM lana diploma or certificate in emergency care or wound care lana first aid from recognized institution. Kani ru ka interview kan long haka sauter jong benai Desember ajar pesan. Ka banyo ka post ambulan driver. Kani ka like ka post ka jing siu kan long san spa pra pulai tangka shisngi. Te ki no apply ki ban pendap ya ka class 10 pergi dapat dan ya ka driving license. Te ka work in interview nam ta ka post kan long haka san trik jong benai Desember ajar pesan. Te ka post ka pra ka post plumber. Kani ka like ka post ka jing siu kan long san spa pra pulai tangka shisngi. Ki no apply ki dapat pendap ya ka kelas 10 sajrong. Pergi dapat don ya ka certificate haka plumbing. Ka interview kan long haka santrik jong benai Desember ajar pesan. Ka post bukan naik ka post electrician. Kani ka like ka post ka jing siu akan long sans pa pra pulai tangka shisngi. Te kino apply ki dapat pendap ya ka kelas 10 sajrong. Pergi dapat don ya ka certificate haka electrician. Te ka interview kan kan long banyak ka santrik jong benai Desember ajar pesan. Te baru ki post ki balai kan long kandai teli. Te mentatung ni pe ya ki general information. Kabaningkong applicants should apply in plain paper or in standard form with attached copies of all testimonial and come for work interview
along with original certificate on the date mentioned above at the office of the District Medical and Health Officer, Riboy District Nongpo. Thì ki nong apply ki deban pendap ya ka form haka standard form nang ta ki deban ra ya ki dokumen barok hoj rangkat berkas sirok ya ki dokumen para aro ya ka original dokumen haka te ka si baki le work in interview te shu ra ba ya ka form haka te ka si bar select ya ka office jongka district medical and health officer Riboy district. Kabar time of registration is from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. No application will be registered after 10:30 a.m. Kamut bakapor ban le register kan long khandai siteng hadu shipho siteng but kim pediang shu ya kiba wan hap hadin jongka shipho siteng. Kabalai the time for interview is at 11:30 a.m. Kapor ban le interview ya ki post kan long ha kapor khatway lai 4 minute khatway sting. Kapaso the post is pure temporary for the period of 6 months only. Kita ki post temporary kabatang riu penai. Kabasan notice board of the Deputy Commissioner Riboy District or District Medical and Health Officer Riboy District may be seen for further detail or in the website www.https riboy.gov.in DMHO and www.http riboy.gov.in. Kabahan riu prefer will be given to local candidate. The katika office ka kam prefer ya ki candidate ki badai na kita ki thain. Kabahinyo application found incomplete in any respect shall be summarily rejected. Takabapra no TADA will be paid to the applicant for attending the interview. Kabakhandai notice board of the undersigned may be seen for further detail. Kabashipo, in case of any dispute arises, the undersigned reserve the right to reject any of all application without assigning any reason thereof. Di kini kilong kicing putip nam ta tega post te perlok la rapidon ya kamuan pan apply te wala ra kapor ka batang reu benai re namar bakadai ka post jong kapala itu daka government ti phila bandon chan ha kana kono ka bantaro le se te persang pan apply te tangkap ta perlok ngin se kandu ka next video. God bless you.